acara. Sumpah bakal percaya pengen ngomong janji pasti bakal ngingkari wani ngomong setia tapi nyatane dusta nyata ucap sirah dikena dipercaya. Segan kian wis dadi bubur malah digawe hancur apa cuma dolanan apa pelampiasan apa karena sirah wis duwe wong liya. Baik, terima kasih buat seluruh panitia juga buat sahabat dari Ketika Lamu dan Kelompok 3. Salam kompak selalu buat tim berkuasa dari Putra Sakalabuni. Sira cukup sampai ning kene pengorbanan selalu disia-sia angger beli pernah dipairkan percuma bertahan kaya langkah harapan mending pisah daripada batin kesiksa. Ibaratnya segan ian wis tadi bubur tiwas wis setia malah digawe hancur apa cuma dolanan apa pelampiasan apa karena sirah wis duwe wong liya. Yo kudune berpisah karo wong dhisik. Kok lagi sibuk iki kan tampil iki. Aja sampai kayak wajol. Aja sampai wong kita. Perpisahan mungkin wis kudune kita lansir cukup sampai ning kene. Pengorbanan selalu disia-sia agar beli
pernah dipairegan, percuma bertahan kaya langkah harapan, mending pisah daripada batin kesiksa. Senajan sumpah ora bakal percaya, pengen ngomong janji pasti bakal ngingkari, wani ngomong setia tapi nyatane dusta, nyata ucape sirah dikena dipercaya. Nyata ucape sirah dikena dipercaya. Aja percaya sih. Mungkin wis kudune